Shumayeli benkosi noma bakhokheli nebandla lonke egameni lonyazi lwezulu amen. Bantwana benkosi uyasabeka kakhulu lo mbhobho kodwa indaba kaNkulunkulu yona iyefunika phambili. Wayekethi umfundisi ubaba umfundisi uGumede ethi indlela zokwala kwakhe umuntu aqedwa nezokuthandwa kwakhe futhi umuntu aqedwa. Manje bantwana benkosi yiko ngelo mbhobho esabe kodwa ngizoshaya nje indaba embili kuphela nami bese ngidedela abafowethu la emuva. Sake sathi sile emzini wasethemba elizayo empangeni kwesawamthethwa. Ithi inkosi yezulu nomhlaba unyazi lwezulu. Lithi kwakukhona umfundisi wayekhona wenkonzo la endaweni. Kwakuthi somiso khona ezweni lasempangeni laseliqeda inkomo kakhulu wazokhulumayo. Inhlaso uthwala wasemnambeni ngiyaxolisa. Uthi wakuthi kuphela inkomo lapho wasebiza lo mfundisi uNdaba Ezitha wakhona wangale empangeni. uNdaba Ezitha umthetho. Uthi kusenjalo lo mfundisi thema efika wayesethi mfundisi kusho uNdaba Ezitha mfundisi sicela usicelela imvula kuNkulunkulu ngoba nazi impahla ziyafa. Usethi lo mfundisi uNdaba Ezitha amanzi aphelile aphelene ngisho nasenamathangeni asezulwini. Kwase kuzwakala ngosuku lumbe kuthiwa kufuke ubhombe esitimela samaMpondo. Sike zithi imbongi isihlahla sothathawo esibambo maphungane uthathawe ke sinameva agobi kanje ngesikela ngisho ungangena uhlanya phakathi aliphumi. Uthi mase kufika ubhombela isitimela samaMpondo wabiza uNdlunkulu ukuthi hayi ngicela nivunule kahle kuthiwa kufika uShembe nihambe longicelela imvula. Uthi basuka uNdlunkulu bavunula basebehamba beyakhona beyocela imvula. Mabefika enkosini ubhombela basebethi sithunyiwe uNdaba Ezitha Nkosi ukuthi sizocela imvula ngoba naku sekuphela inkomo sekuphele izilwane zonke izilwane endaweni nje ziyaphela ngesimo sokuthi amanzi awekho. Ithi inkosi yasibheke esandleni ayisithi hawu bantu abami imvula isiseduzane phuthumani ke nibuyele emuva. Bani mabephuthuma bebuyele emuva laselishaya izulu abangabe besakhona ukuyela omunye umfula wangakhona omkhulu basebelale ehlotsheni. Wathi ngosuku othize wabuya lo mfundisi edlula ngakhona uNdaba Ezitha esembiza uNdaba Ezitha wathi mfundisi ngathi uthe wena amanzi aphele nasemathangeni asezulwini avelaphi kanti lawo. Wathi ke lalela lo mfundisi kuyothi magayiwe emzini abantu wena uphungula inkamba. Ithi inkosi unyazi lwezulu kuyisiqalekiso lokho maNazaretha ukuhamba uphungula inkamba. Sengathi uNkulunkulu ngasiza abantwana benkosi ngoba uphuzo linamandla selingenile lana sengutsheni emhlophe. Akathi uShembe angasiza ngoba manje akusahlukanisekile sekuyinto eyodwa usukuthi ayikhuluma indaba kaShembe ngumuntu ethi awusizani ngoba namaNazaretha ayadakwa. Yalizwa lelo gama. Esibili bantwana benkosi indaba uthi inkosi futhi unyazi lwezulu
usikhona khona lempangeni kwesakwamthethwa ithi wayethi uShembe bayidlula komunye kwenye indawo yesonto umfundisi wayevala umnyango ukuthi uShembe abantu bangamboni. Njalo mayeqhamuka uShembe lo mfundisi ukhiya umnyango ukuthi uShembe bayidlula labantu bangaphumi beyombona. Ngokuthi lensizwa yasezulwini yayinephunga elimnandi mayidlula abantu belizwe bengaphakathi endlini. Uthi sensenjalo masesenjalo bantwana benkosi wafika uBhombela ngelinye ilanga kulo mfundisi esathi ekhiyela amakholo angaphakathi la. Wathi umfundisi awufuni abantu babone uShembe. Wathi lalela-ke mfundisi, sekuthi mawuzoqala uzosontisa uzoqala uye lapha kwamama yangichaze lapho uShembe akasilanda khona. Yezwa nje ukuthi siqalekise singakanani leso. Ngiyacela-ke nabantwana benkosi lezo ndaba embili nami la ngingakhulume ngangikhona kahle ngumntwana nje omncane. Bantwana benkosi ngiyacela intethelelo, inkosi ayibusise amazwi azwile. Amen. Konze ezinhle lokuguqile inhlasutsha la ekhaya yakwaXoka. Amen. Ngokudabuka-ke ngikhona lapha eMpumalanga ngokuhlala la eGoli nokusebenza. Amen. Nami ngithi angizuze leli thuba lokuthi ngisukume umkhumbi mawunyakaza. Amen. Konze ezinhle abafowethu babekhuluma abasha bayebethi number 1 osibuthene ngaye. Amen. Lo uNkulunkulu maNazaretha ngithi mangikhuluma ngaye ngihlangane nabantu nje basemhlabeni sikhuluma indaba yoNkulunkulu ukuthi bayebebuza ukuthi yini lento ekwenza ube nepassion kangaka ngoShembe. Ngoba siyahlala nawe ehlukane na ukuhamba iminyaka. Ngithi mina uShembe maNazaretha uma uvula incwadi kaGenesis 12 uShembe akafani noNkulunkulu bonke abake bafika emhlabeni. Amen. Uma uvula incwadi kaGenesis 12 uShembe wathi mayesuka entabazwe ithi mayemchaza number 2 uthi wathi mayephuma waphuma nebhantshi lakhe wayengaphethe lutho. Kodwa uma ufunda kuGenesis 12 ufunda ngoAbrahama uyise wamakholwa ngokwezinkolo ezahlukahlukene. uAbrahama mawufunda le ncwadi ithi waphuma nomkakhe waphuma nenkomo waphuma na yonke into ithi wayahamba eindaweni la wayehamba khona wayefika enze imhlangano zamatende kuhlatshwe kudliwe kube kuhle. Kodwa lo uNkulunkulu wasekuphameni isho njalo insizwa ithi waqala ekhaya kubo lomnambithi ezweni la kube emnambithi wayedlani isho njalo inkosi langelilanga ithi sanane liqala ukuthi asimazi uShembe ukuthi wayedla ini mhla ehambe efuna thina la emahlathini. Uthi sanalo lo qala yona into elingishayise ngovalo noma kuze uJehova ethemba lethu ukuthi sanala sosikoleti sokuthi uBhombela simazi mayehamba ngenye imini sasoshadisa insizwa la ekhaya yakaduma kude. Uma sifika lapha kunethempeli eliphezulu entabeni
mangivuka ekseni ngiyacomplaina ngithi ngiyabuza ngithi ithempeli likuphi la balikhomba kude bathi lapha ethempeli ngithi mina matata kwakwenze njani leli thempeli lifika lapha ney'nsizwa zithi hawu kodwa ithempeli sengaze libe sentabeni sibe nalokho nje sikhuphuka masifika sesijulukile kufanele ukuthi asigezanga hlambuluka ngapha uma lingena leli thempeli bese asukuma umshumayeli wakhona ayithule indaba yaleli thempeli ukuthi leli thempeli igama lalo kuthiwa kusemthethweni liphakathi ethempelini kunesihlahla phakathi ethempelini lihlukaniswe yihlahla leli thempelini lela thempeli into yasidida ngalo yayingekho intethelelo kwangaba 14 bodwa uma sibuza lezi insizwa zala ekhaya zazikhona zekhumbula ngoba zambuza umshumayeli wakhona nomkhokhi kwenziwa yini ukuthi intethelelo ingekho wathi lo mshumayeli hayi la kusemthethweni uthi base basikhombisa umuzi ongaphesheya kwakunamanxiwa kula muzi bakhombisa omunye umhosha bathi ubabamkhulu wayeqhamba lapha phezulu ehla wangena kuwo lo mhosha wehla mase ubheka lo mhosha usithi uShembe wayengahamba kanjani kuleya ndawo ngoba ngisho umuntu nje ophethe isibhamu ngicabanga ukuthi angangena lapha kuleya mhosha ogcwele ihlahla kangaka uthi wathi mayesephuma khona kwakunenkosi yayikhona le nkosi wayeze kuyo ezokhulekela ukuthi ashumayeze abantu endaweni imnikeze igunya lokuthi ashumayeze abantu endaweni kodwa yathi mayishika le nkosi yayisimxosha yayisimthuka yingakho bathi lapha kuleyo muzi emva kwalokho wabe sobaba omkhulu wafike walala phansi kwalehlahla bathi wakunendoda elusa inkomo kuthiwa le ndoda iyona wafika wayitshela ukuthi la kuzosontwa la njengoba sengilale kule ndawo igama lakhona kuthiwa kusemthethweni baNazaretha uShembe uNkulunkulu ngichaze ngoba ngiyengibona sekukhona ukubhideka ithi incwadi kaJobe 3 verse 1 ningabe abafundisi abaningi wonke umuntu songamthola echaza ku TikTok echaza ngoShembe ekhuluma yonke into engamfuni kodwa ekufuneka sikwazi bantwana bakithi ngangafunda enye incwadi le ncwadi kwakunendoda kwakuthiwa uJK Browns indaba yami esibili abafundi bangahlubuki esibili ndaba ithi le ndoda mangifunda le ncwadi ithi kwaba kunegama engalithanda mangifunda le ncwadi le ndoda yase United States of America le ndoda yayikhona mhla yayikhona ibhala umlando wenkosi langa ihamba umhlangano yayisiya ukuhlukana ephakameni iye kuya ebuhleni yahamba nenyanga yezulu yayisiyekela yayisisho ukuthi into engiyibonile ichaza kule ncwadi uShembe munye ngoba kulombhala ngalo uyafana nalo ithi lensizwa igama engalithanda kulensizwa ithi uShembe ngiyaxolisa ukukhuluma isilungu kodwa ithi uShembe is a tertium quid uma ubheka ngendaba kuthiwa ngathi mangilibheka legama ukuthi i-tertium quid lisho ukuthini lisho izinto ezimbili ezaziwayo kodwa bese ziyahlangana zikhipha into yesithathu engaziwa umuntu uShembe-ke loyo uShembe uyindlela kaNkulunkulu uma uyifuna uyindlela kaJesu uma uyifuna futhi uShembe loyo Nkosi usenikuzwile amen
ukuphakama kwama kube kuhle kwabayingcwele. Umkhapheyana wakwaSithole ucela ukungazisho igama. Ngivela ngapha eMpumalanga eThembeni Temple ngokokutoha kodwa ekhaya kusemtubatuba ekhumbula ke Temple kubaba uMshumayeli uMkhwanazi odumengele nabasho amen. Bantwana basezulwini makukhulunywa ngoBhombela kukhulunywa ngendaba enkulu. Sengibonile ukuthi ukuhlala kulayini kanti kunjani. Mani ngibheka nje ngibona indoda eminyama kangaka ngicabanga ukuthi nevoice enkulu anginayo ivoice enkulu. Le nginayo ile ngayiphiwa inkosi inyanga yezulu ngoba ngazalwa ngingakhuluma. Base abazali bami bengisa enkosini inyanga yezulu yayisithi uzokhuluma njengoba ngiqheketha nje. Umkhulu ozala ubaba wahamba noBhombela. Nobaba futhi ozala mina wahamba noBhombela. Lapha yangakithi eChwebeni ake ngiqale ngithi uShembe uNkulunkulu. Ngike ngezwa bekhuluma kwenye indawo bethi yini uShembe simphakamise kangaka sithi uNkulunkulu ngoba bakhona abantu ababenza imanga njengayo uShembe bababala emazweni amanye asenhlane eAfrika bababala. Kodwa masifuna iBhayibheli lithi ningakholwa yiyo yonke imoya ekhona aniboyikhetha nihlole. Sesimhlolile uShembe saze sabona ukuthi uNkulunkulu. Yingakho sayeka ukuthi uyinceku ngoba sasimhlola sabona ukuthi ayikho inceke njena uNkulunkulu lo. Uthi mayefika lapha yana ezweni langakithi kwaMpukunyoni kuthiwa kwakunesihlahla esikhulu. Lesi sihlahla sasihlale bese sizwakala sishaya ikhwele ukuthi make kwasondela inkomo ayiphumi khona kusala amathambo. Make kwasondela imbuzi ayiphumi khona kusala amathambo. Ngizama ukuchaza indaba ukuthi uShembe waye uNkulunkulu. Babezenza izinto naye wayezenza izinto kodwa lezi ezazenziwa uShembe zayibonakala ukuthi ezasezulwini ngoba ayiphelile namanje sisazenza futhi mayethanda uyasipha ukuthi nathi sizenze. Base behamba beya kuBhombela isitimela samaMpondo sebeyobika ukuthi lesihlahla ngisho ngaya manje uyosibuka kugcwele amathambo kunenyanga enkulu yakwaMbuyazi eyayikhona ngale inezilwane zayo inezinto zayo eyayibeke emfuleni ezinye enye yayibeke phansi kwaleso sihlahla kanti leso sihlahla leso ke kuthiwa yayibeke indlondlo yayo le ndoda yile ndlondlo eyayidla impahla zabantu bayoceba ke lokho kuBhombela. Uthi ke mayisekhuphuka uBhombela mayewela ichweba kuthiwa indoda yakwaSithole eyayimgwedlela isikebhe kuthiwa kwase kuvuka imvubu yale ndoda ivuka phakathi lapha emfuleni ukuthi izomphazamisa ukuthi engaze efike lapha yana. Kodwa kuthiwa uBhombela isitimela samaMpondo sabuza ukuthi ivamile yini ukukwenza lokhu bathi yizo lezi eziqeda abantu njengoba nenkosi unyazi lwezulu luke labuza malisuka lapha neRobben Island ukuthi lesi sikebhe sijwayele ukukwenza lokhu. Bathi yathi bayiqhamuka iphakama ithi ikhamisa umlomo ithi izobaqeda lapha esikebheni wathi wayesayikhomba ngomune wakhe wasezulwini yasala ikhamisile kanjalo yafa. Wayeseyawela uBhombela wathi mayisefika lapha na wayesesondela kulesi sihlahla laselikhala lelikhwela. Wayesethi uBhombela ngize kuwe mntanami sengizwile ukuthi wena uqeda imfuyo yabantu. Namhlanje ngizokuyekisa uqeda imfuyo futhi ngithi suka wena la ungakusahlala lana. Bathi wayeseyahamba uBhombela yahamba leyo nyoka kwathi kuleso sihlahla la okwakuhlala khona leyo nyoka wayesebeka iThempeli okuthiwa yinzabalele namhlanje lisekhona. Inkosi ibusiseni kuzwile. Nkosi yethu simaka
Ndlamafazi Zulu ngiphama nokikhetha inkosi. Ngumntwana ke wakajama ezweni lasemzimkhulu. Uthe uma ekhuluma uMagubane ekuseni kuShembe wafika ngakubona kithi uShembe wafika. 1927 nge-6 zikaMeyi kulesihlabelelo esithi ufikile ulandelwa izizwe. uNkulunkulu wasihamba lesihlabelelo uShembe uGombela esezweni lakithi eMambulweni. Ngaphesheya komuzi Nazareth kunehlathi ekuthiwa kusemambulini kunonyawo likaGombela. Amen. uNkulunkulu ke ukudla isidlo sakhe sokuqala wasidla entabeni iNhlangakazi. La adla khona isidlo sakhe sokuqala wasilithizwi ihlahla ziyokuza uma ukhuluma ngoba wathi mayiqeda kudla endlela sosidlo zase ihalalisi ihlahla kwasekhalalisa inyoka wahalisa yonke into esentabeni iNhlangakazi. uNkulunkulu ezohamba emhlabeni Ndlamafazi Zulu ngimncane ke ngumntwana emva kwami kunobaba wathi bantu bami uma sengihamba emhlabeni anongigqiba ethuneni kodwa ithuna ningalikhokhi. Wathi ningifihle ukuthi makunizulu kokwenaba ihlahla uthi namafutha amayo ahamba azofike lapho kuphela khona izwe. Uthi umuntu ohlala phansi kwesihlahla uyovuka ethi uphupha uShembe. Umuntu ofika aphuza amanzi emfuleni noma engayilona Nazareth uyothi evuka athi uphupha uShembe kwenzeke into namhlanje. Osibo sanizwe. Amen. Wayezotha kwasa umlilo. Waba sokumlilo sayishiswa nje siyokhanda umlilo wokushiswa imbula ke izobe siyafika. Bathi alishe yena Jesu. Libalele kungekho ngishifo lithembisa ukuthi khona into engase yenzeke. Utama amahleza amadoda ahlangane wayethi iqalela yedwa ubaba mkhulu wathi ayisama ngomlenze wodwa ekwaphumlozi bathi babona inyanga zindlebe bamona bhungazela yedwa wathi kusala enye indoda lapha isibongo sayo ingeyakwamphili esisayithile ndoda kubantwana yathi hawu bantwana nidayisa ngezwe uthi khona imvula nganizola amabhulukwana lana uthi mkhulu mayesabuya esayibheka le ndoda ngoba wayekude uyabona ukuthi ngeke sengizwe umkhulu wabuya wayethi wena ndoda yakwambili utheni ngikuzwile okushiya wena akazatshela umuntu ukuthi ngiyakwambili nawe nje uyakwazi ubuhlezi lapho nami uyangazayibonga inkosi. Yesithula le ndoda ayabe saphinda lamazwi ibikade washo uthi mkhulu uyabona wena ndoda bazawulima bonke abantu kodwa wena uzokulima. Ayigejala likhona nezinkabi zazikhona kubo. Usothi wamkhulu bonke abantu abayedini nabazowela imfula abahambe manje imvula siseduzane. Baze behamba amadoda ayibheke wena ahamba njalo nayibheke ubukweni ahamba njalo nabehamba bemsabe behlukana ngayindlela bathi kodwa bengena emzini yawise bangena nambula selibeke phansi sekumanza amakhophe ebhishi ngoba seshilo umnyazo into zonke yathi mali lezulu lana yambula umsele omkhulu ensimini yale ndoda ayikazilime namhlanje ngathatha ngosela umzimu namanje siyibuka bebesikhombisa bathi natsiya beyatsimu ngifuna ukukhuluma ke ngokuthinta abantu bakhona kunje ngoba kule hlobo zabo lapha kodwa bamkhulu maNazaretha ezokushiya eshintshe ibhantshi wathi ezozansi emzini ezansi emkhetheni wathi namhlanje na uyaba umakoti asibambelele mana njengoba lezi sitima sisigibele silayisha yonke inhlobo yomuntu kukhona nabenza okungalungile angashongo ubaba mkhulu ukuthi akwenziwe sithiwe sesiphakathi sesikwenza lokho uthi namhlanje umakoti uyaba ngoba seniyahamba sesiyobona ezona ezayo nabawusala benza lo mthetho engizowushiya wayeseyapha umakoti wathi okholwayo kakholwa kakhulu wathi nobayo kebe kakhulu engakhali ukuthi ngitshontshe kanye nje angazeli igama ngizosho manje ngoba unobaba nawenza kanjalo wathi naye angayeki akwenze kakhulu ukuze angakhali sasa uyazi ke wena uthi yini le waba ngayindlela zakhona waba
sengihlala phansi kwase ihamba indoda yakwandwandwa kithi lapha ihamba le ndoda iya baba ithi baba ngiyaphuza kakhulu yayiphuza iNazaretha iphethe ingubo emhlophe iphuza utshwala ithi baba ngiyaphuza nginesipho esibi sakuthanda utshwala uthi yawa ithi inkosi yamakhosi yini edala lokho uthi angazi usiyambuza uthi awungitshela ndwandwe yini utshwala bebusuke buze kuwe yini noma huwe oyohamba uye kubo yesiphandwa la ndoda ngoba ifuna ukusinda yathi cha baba ngiyasuka mina ngiye kubo bese ke ngiphuza uthi ala nkulunkulu sibuthele ngaye eNazaretha uthi lalela kandwandwe ubusuka namhlanje na hlukana nekwamba uya kubo utshwala uyabuza uzongitshela ukuthi usaqhubeka uyathintana yabila kanjalo le ndoda yakithi utshwala angazi ke makusekhona umuntu onalonhlesanyana esinayo libandla ukuthi ukwenza kanjani lokho ba wathi babamkhulu empiyakule lizwe wathi uzogeza zonke lezo zinto ukuthi abantu bahlukane nazo ukuze bembone zona ezayo anciphe Nkosi yaseNingizimu Siyabonga Sabata
Asithandaze.